pastai le no from le le yo le tua wan fai ko yam tanto to fai lo i dungo ga nga le ya ala i tanto por talam fa na solo le aso ma le aso ya me se for fa bo winno to tua ma na nga la wala to ma na ti fa tana fa to mai mo mai ku anga sa mo apia me lava yo na house yo o lava se ku to titi fa fai lo ya to tanto wo to lo yo na tu langa fa pe ya fa pe fo i la fa nga lo nga lu le tua ta lo fa pa pe ya tu tama mo tu na ma tua ma lo ta wai ma lo fo i tango ya o le fa ko ko tanto ko kalami e tu ku fa to tua o tango lo le ko wa ma tu fa tasi ma le fio nga pastel pa ta sala nota pa ko fo i le fio nga tua ya nima ya mese le fio nga ta kono ya tipe atau tipe Asia ya walfa win fa bon so dalfa tu le film fatel ko le film fa tu am se le film Japon allo farmea allo le sulfua allo foi le sulfua allo le folau allo le facultura ya e ye tao fi e no ko ai olo le tele nis fu fuanga manis po kala berbeda ya ole a tala me fa solo se ya wan fa mo yaso no tanto yeng pe le va ta o fa fu salo letto e tolu letto go ba yaso ya on tanto to no no le va yasasi ya mi ta go dunga ko ba ba ta o fa fu ai pe o stasio sa ninga taua male ai pe fo il va tau le ala lo colus ia po le via colus ya e te le aspirale se yo o la le aspirale le soma ia mata o lunga i ala lo colus te le intanga duenga ma ulo ai e pe man ese sa no la vala ufio pa tele se fa amani no ale ese senga o upu yelo o le ala o kolus male dia kolus o le ala male dia fa mo le ufio pa tele mal fa lo lo malo fa kai le ko fa le talo vat foi le mai mo mai mal fa fo mai foi pa yo tato pulenga me se foi sa mo yo tulang fal pein okay que como ele aí se senga o lo utal tonunga ono le fa pertani esa o le fa lingo fa sambo Stations of the Cross o vai ngol misterio mena tupu ile mongol kuruso Yesu na wo mona sasama fam sino ina pilato nga abele kwa pa anga ya tutua kolkota monga lela ya me tupu misterio sufa okay lola o le ala o koluse o le menga savaria mau ia le di malon koluse nga muanga i kua i lo lungo me mo poe ta o kolkota por me i ka fioti ma va pena o le via pe uma ma forma le pule via de rosa e le fa pritan le punga fartina pole ma ma forma ia le via de rosa o le fa li un fornga o le poponga ave ko le winga o le upunga o le via o popo nga o le i kaiminga sapari ai moron koluse se o aku kaiminga masoe ai makuku yo nga au ngol koluse o te lo o le se singa nga o po lo o famtalaina le halo koluse o le sabadia le o popo nga male a mongol koluse Yesu nga ia tunga ilunga mangol kolkot pe ole kadia kolia no ve ile se singa nga ole meatas e ia talo ka ko ki sava dia maka ku fa manatu matatu awai popo nga ole li se ia on tau lunga ilon maliu ia ma masoya ina wa tu yona au lunga ko se ma masoya lunga iku o talo langa misterio e pe nga ia sanga po Yesu poku ia por que mi fam singo nga yo ia pilako ke mi fera i molontina terminal kuaia le fafingenga so loi fongo Yesu le ia le shroud ia o setasio po le local stations ia o vai ngomana ma si meongi silingi o le nga so soangi ngoko fika ma
ko so mai sa so so ngila mo ko se ko kire sa vat a longo la pa mafakia ma fa ko se mama ele fa ngofi ia o va nga umana na o tule le nunga ia pe o menga mal fa palengo la o Yesu a ko ngole o se tasio stations of the cross a o le via ko se pe ma fo mai la le del rosa o popa nga o le ali lona ele a termina mo ko se ma lo fa tele lo so fa winga a calculate se ia fa le o le ala le ala o koluse via dolorosa mako ma kelele study tuang mako holy land fia ko sa kaloi ngaloi mako study tuang seminario man intro sa mako wao dia ia e ke mai o ia wa ku o fale o loa ma kanga ya usiuma kanga ngu ai ke mai o ia e ke savali ale fale o lo ke ia lo kaua ku ile o le sport le ma ku po ile mea ku ngala e mai ia ia sole les fale le pa ia ai fai mai o no pa ia e kele nga savalia le awala le e fe o maia ai savalia la vai le vea ia o la mori mau ana le ai sa ninga ia le kalesia katoliko o le vanga malemor kala le langa sa ninga ia o lo fa manatu atili mena tutu le tala o tato falta angale ai ia o ko silsila la ia le mele kupungi o kele kaukala ia nanga pula tamate ai mangu o levanga malemore po fea o ia ni fa mau o tala le ma mena tu wa kula mai lava le mal duai mai langa ia interpretation nga lu le o fa solo nga pe i fa manga ia fo le balinga mea ma fa matalai le mea mai lava longa ia wo kalango wo la tanto fa ai o te fa tai le kalesia lo tau fio so ia ma na sa ninga ia fa natu atili e pe i tangata i lea to pulanga ma lea to pulanga o me ia na tu ana le ai la sa ninga nei maso te tele nei o le kalesia ia o le ata to te vai e tu lava ia e o a ina malemo tu lava malua tu lava wai lole a fa tu sa o te fa tu sa ile i tala tu o a inga ma mea sina a inga Samoa o ke le fia kala ngofua o le mamau nga o le melena o mai le tua ia te o lo si o manga o lo a inga o lo iai ele mau tangata o a seti mau lunga i a tato le talanoa pea i le tahua o lo tato fasino manga o tato Samoa ma velonga ma lemo ma emo angia lea ua kako Samoa pule vo lele Samoa le ka ua ngia so o le plastic ua pei ua Samoa mai le vai le ua makanga kula mai le aikia le o le AI wa sawa pese wa ke ia wa fa no kule i upu ai ese upu wa suile le fanga le malemo lana ana le ai sa ninga ma malu nei ale kalesia lo ta fiof ia ai o te faya tu mangu wa leva malemo le tala o mena tupu le fa luta langa ia si fa mai wole ko ka wole maliu Yesu wole ko ka le ko ka a o le alu e fai mo walu te tilo i lo wainga i mea nai fai fa le belave mo u sabali bali ia e malemo ko ai lo wainga i mea na fa pena tonua le so tanga malitala lili e ke fai aku ele fa vale ata mama o silio kalesia na la tu tape nei no mene tasi le nei savalinga tawa tanto te ba ia a o nen va sa la mo fa ka ke ai pule kele o kanga lai muri ia
Wala la ke lo men le tau o leso. Ma le tele la lo koluse. Ya I no e ko e lo koluse la ve. E dala lo koluse le. I lo makanga lo. Io. Ah, wo manga fai la kala ia. Oh. Fai la ko. Malo sa no a tikin man na ye tele paso. Ya, en fai la meso fina ngalo ani ba ka uole o le alo koluse. Half time of facility. Ya ole me mua ta ona ta to mal mana mai lo. Se ka si o fu man fa. Se ka si o mua. O Yesu o fa masino ina a fasia. Se ka si o lo. O Yesu o tali le avenga non koluse. Se ka si o tolu. O pa o Yesu malon koluse. Lona fa. O lafta ia I malontina lima. O Simone Sileneo o ia sosoani amor koluse o Yesu. Lona ono. O le fafine anga tonu o ia so loi fonga o Yesu. Lona fitu. O le pa ufa alua Yesu ile ele malon koluse. Lona valu. O ia feta laini upo alofa I fafine Yerusalema. Lona iva. O pa ufa atolu Yesu malon koluse. Se fulu lo. Yesu ave se ona of. Se fulu matas. Watu ia. Yes, watu tu ia Yesu le koluse. Se fulu malelua. Wa maliu Yesu. Se fulu malitolu. Wa maliu Yesu le koluse. Ma wa ave ifo matu inatu lontina. Se fulu malfalo. O Yesu o fale lawas. O le mea sili na tau, o le kako mala mai. Wai lei foi se winga tātou te pepese ai maalalang. Ai e kako malama la le winga tonua. Kasi de sau ninga tau, ale kadesia. Ia so foi vai ai. Pe o se kasi o manei. Le masani ona fai tātou le taimine le isti. Ia foi upula sau le tusi. Tātou te talo ma. Ta pena ia wa tatou savalinga I poponga o le ali. Ai e iai fo ia upu tatou te whaawinga ina ia mahalosi ai le moli mau le kalesia I vai taimi nei o le tatou wanga atu I le maliu ma le toetu o le ali. Ai o se sao ninga tāu a tele. O le mātango fia fo I o lona whaatinonga. Au mai e fo inga o onga tāua. Le tangata lava ia o laila ngona. Lona nganga le tāua ma lona tala noa ana I vaenga ia. Wha mausali ia lona ola whalwhatotu. Ia. Sia una so sonia. Mai whaarua. Alo, whaftai lau mea ngan whaltua. Tātou iei pēla I gara o konsa. Ole, oisi mtanga lo, oisi whalsa. E wha o ngāre tusi. Oisi whalsa. E tu uleva no le tangata e whaamatala I ana lava. Le mawhauwhaunga lea. Ai pe ua abeleva no na ma me era koilisi o kringa. Ia wala ngulisi fai mele le fia. O le mawaila le nganga le. O fea ta ua ala o fiong pati. O whaunga le tusi po le fai le whainga lea. Taro foi ai. Eu lo fuale le sui a fenga tu mau fa vai ai pe o le tusi nga tonu le tusi e muni tai ai la wo manga ai o puta o e fa tau wa o isi ele a ku ele bongo fa mtala mai la to ona sola e se le ya male nganga o se kasi pe o le nganga e ringa kau kam fa la ka kai se ai kam fa kau sisi ma focus le se kasi lo wo mai o lo ya o puto no tusi e mete tasio ai mama faina tau roto tangata le pesela ia pepese ia ma talo fa tasile talo la ia fo ia ongo wa fesu ia fo ia but ia ale nganga fe tutuna ai pe o le tusi talo ai le e ma faina ka kasi uma ia ma faina nga mai ma fo fa o porti talo lo itono le a se kasi uma le se tasi Ma lo fa. Ole si vanga tau. Ole whaatinonga pea o nei lai.
Ia e o fai taimi nei ia tātou e kālesia. Fai ngofianga o sa vavari au tawhawhasa, wha ka amilo. Ka ngofia leo lātou i le active o ngale le whainga. I kasi fo ngā mea e wako e wha amana si amu mala malama i tangata mea le mo i eilea. Se kasio, taimi wa pau Yesu, taimi o ngapopua ngā. Mana i fo e nei vai tau le kālesia, la wo e active o ngale. E mo e fo ia, aile lei fo i la le tusi. E pupu pe a fa pe ala o tonu fa sala ta abiloi al ta ua de kusirenga ia ole manino ia male pe aka ko fa winga inga de upu fe talenga Yesu nga sa wa ia no lo le tato fai foi lo le si finga nga le pe wa ola ma to te le tanga o active pe nga ia ole si mea e pe ola wa na fu fa o i tonu malanga no a wa ya lo e o lo se kasiona se fulu tolu ole a fale la wasi Yesu ia o atu lole ole nu ole le au lotu ia po le kalvo i wa makalonga 5 ole mele le pese au wala i se baliu fo ile ia o fo sui fo la to le fainga ia fa pe o maliu Yesu ia wa ia bala au mai wa ia na tali atu le o makai ole wa ko me o fasilau ni fo ngai tulonga le lang e ese foi le matango fira nga fainga o moa le lua fe mare ke lo le se fira na fionga le sa fa atino el mako kulupu le mela nga mako o faule le tunga maula lo kamalingi kele lai moa o nga la batu Yesu fala wasia ai makalanga waku ia wa sulu ia ululi wa malaungiu ia nga suya le upo nga ile tuspa ia tulonga le lang wa maliu Yesu ia adva penga ia nga ule ilunga inga ia wa ave lo Yesu fala wasi ile ola wa faule mele na tunga mau ilunga inga ia na watu lo le Yesu pa ko ngai va nga esen mala mango fie fo ku so la fo fa o fie tonu mala ia o mala mango fie ma pe fo ka va fo tangat ia ese fo ile ola to nga mo la to ma fo fa ngai fo singai fainga la ka ma we ma mala mai foi la to wa pe ya le mali o tangata o lai i le mele wo fai pe fa pe na fo le mali o o Yesu ta to woli ya pe nai vai nga na so sonia toi foi le ta ua fo le nei sa uninga ya le foi la sa uni le la fai le via korusitele ya se foi sia ma to po kala me la ta pe na ya mata mai mafonga lele ya le la fai fa pe na fai ulu mar fa sa la active la active foi le ya wan mele iskanga mar fia fe lo right ma pese le pese ye maka ila au mala war kele maka avale ai le wanu le ma fa le ala korusi ai pe ona i mea ya e au mai e ma fa tangat le kilo foi la ya si ma ko foi nga mea le kiki nga ka foi fa pena ina ya ta ua malangona lo ya ma fai lo se pese fitau le ma le fale la wasi o Yesu ya wa fole no ole tua ya ma so ya tua o fio na fo kiki ya ma so fina ngalo ba ngali le ai pe un sa no pa tele le fo sa no ia anima i fainga e ma fai un fa ma wa ole tusia ia lai au mai tonu ia le nga ole amatanga e fa matala mai le mentu ai lo le tetalo ole pe ole application le ole mota ita o talo lo le nga ole se kasi o la mai ya voi la pe na mai ani ia awala mai pe nga ola kele le kami nga fo i ani ola masa kele nga fa nga mtanga wenga le volia ta yala le tus ai fatu ia ila uta penanga ina ia fa la tala ta mai sao o longa fa wa ku fo le bango fa la kala ka ia ka confia ia as sa sao mai e o male le fia ole ko inga makama ia ma fa le ku mai ai o le amale la silsila le tu silsila mai la o le ala mal me tam fa pa wal me i mamau ese mal fia la ma le kalesia iri so ka alon se si ka bo ye u mata penanga ngai ko le pusi ta penanga ta yala na mol por kala me la ia o le ala ko ia a wa ye fo ia wala wa sa ivi ma ba ia fo ye
tamama tutua fo le kalesia i Samoa e mo fai ona ye le so tanga le tantu o langa masa o la le me fai na tai le a fai ka ko ke ku ila niu ma fa ma malu i le li sili o nu o ai o le li sili le wa fa ma na tu lo ma liu ma te ta wo ia wa o fe au uma maname e winga lama ia tatu i le koe au ngā mo e o malivi mai o fioti e au ngā mo tangata ola o tātou o mea o lei o tātou lunga ma le o langa le o tātou ma nei ea le o mania le ia te au ia tāua ia le tusi langa nai au mai tono ai le ta ia lo le mele ia po le ala le fai o le muli muli tusi po o le fai nga lea ta penanga lava alu tanga ruenga ia ele e fai na pa wale mea e te tawana sila leo whainga ruenga ma pantele ia mauti noa e le mamau ese ia le whaau lea whatinge kio kua Yesu whaamisino ina ai oso mai le launga i le maliu o Yesu ia o le mea ngā kaunga na screen le lei ia tapenanga atangata au lotu ia mauti noa o alusao i whaau o le lai te talia le whaau fi mainga le anganu io e taingi le o te malama mai pei o se whaia ea le i anganu ai ia screen le ia mauti noa le awane i so le whaia nge kakao mia i le anganga Atono ele se singa. ia Oso valele ye limo. Sa valingo whangafua. E wha atino ale ala koluse pe ona masani ai po fafo po tonu whangartus. E holo la so valele madiu. O ingala pe ye yaila ia vaenga ia. Wha atino e langa lupe o la so valele kongu ale o la so madiu Yesu. Le la ia vaenga taua e wha atino i. E tangata ulotu ia vaenga se kasi o kaikasi. A lo kaya po yo po le afiafi po e fatino langa la somali fa malum fa natu maka ko saba padi le sabadi le lo kurus la langa ya lenga e tu e sala la somali le madi e mafa le koksisin ka ko ba fo e fatino ai au lotu ma fa kingo ngai fa fo po e pe a mesa fa fo o isi fatino le lo kurus el va be awa por kare lima ia se e fo se se langona fale nganga mola toi poponga le o isi o le fiafi le umo le feasoninga kolus paia ia po le fiafi ia le fape ia se kapu fo le ngame e te tala le no aina ia kam foi fala kala kai le nganga o tangata le wingo le madi umo toi to le ia meson poponga pa wa le pesa ngora fion tiako e te tawana na fau tua ye o taita ia le se kasi fa tonu na ia mankio ia ulu tonu la vale le mata upu awange ia lu fua i desi bala mai le o se mesa sa mai se le fia ma o kinga mai fu o le meio o le popo nga le ri ai li va pe o le mariu Yesu ala sa mai fu le sia ka ko le ka foi e pe o le balanga o so nge ia sa ngolo e wo ese aso ia maso nei ba ko nga lulu e nei va valu i ngofuari e ki va ai a maka ku mako por se si e fala si e kau le unu moenga kau kia nga fa ko nga ka nga ngi ba nga ve tau le ma nga ia e o lo ia so ngei ia a maka kulo nga pe ngo sa wo pa ke ia wan wako ngai fala si we kau le mo ngal fa ngole o se kasi o le mak se kasi ngai le mo nga ka ke mang ko ngas ia a le me fo o ka le tumo le maka ngo fi mal ko kele ai ia fo yo nga ia ngo pa fo ia wan fo nga so mo mak ia fa so male o langa o fesu ia fo o pau fo ia le me tupu i ko nga me nga le o fo fa pena ia o la pepe se balau lo sadio la e vale sabani le ia le se me o fai pe ka nga no fo nga le alu fa lo kulong ka nga kala le solo ai sa o le fa nga pate ele o fa nga la kala ka i me le fa
o ngā foi vai tau fa tinonga fa kuanga sa ile kalesia a le matango fie fo ia ma le ola sa inga vai ka ia me sa unga so sangat man vano na lo pafta Iei lau ai whaatangata mata i oponga. Iei le tangata nā luatu e mata ma le lalonga. Isa. Tangata isa i po le. Le sili leo. Le maua le linia. Yesu. Iei le tangata nā luatu e ti ngā lofa whatasi. Ma le tinao Yesu, ma le aimo Yesu. So o Yesu salatu e lua to inga tangata saya o oe o le tangata mata whakawenu o oe o le tangata na e luatu kos ele ka wape ke no kaho ko pe ai mana tu na tua o i puapua ngau le li ima le sabalinga yeilo na tau e unu tino na pele a wai i ngai o inga lai fai ko kuri ku ai te tau o na whaatino o le walanga i lua to inga tangata lai mata i puapua ngau le li o le tangata whaatawenu ma le tangata o lai ti ngalofa e pia fo o le olanga masa o le ula lale e fai mai lunga ma fanga mai lunga o ngofuanga fai kele e le fai ngā aku i enkanga ma le tangata o lai malama i le mwhi au le tau fai ma lo pafta o le mamau ma le lata o le no fanga fatino le alo komis pe ia tau mo fai le mamau ona fa pe tau na tingai e tau na ia ai pe vele mamau e manga ia sa va mai ai si kalkala ngo ia fa ke fong ia le pai po nga ia wal kaini e wal kaini misa e lai mai ai le si misa no ngai le o misa lai fa yang nga fa pe na ia le sa nga le lo komis ia ai moni le ia fa tua ia o mako pu nga lo komis sa fa ia kalu fai menti mako po mai foli dia ko lucia tastor pa ia vai le amaka mai lauli e o mai vai le ia e manga i foi la o amaka fale asi ka fasco ia o vai kai mio kasi maka ngale ia se ia mo mai ko ngale le makai o le me mo ka mal fal ia le ko lucia amaka mai lauli ka mai muri ba e se le manga e se fai no le me la o fiong ba le mamau male lata le e tu tau ona fai le mamau e tau fo yo na fa lata mai le me fai e le la cops e lo ele se fai wa manga ku fo ma fo le menga sabali Yesu mon ko ele la kala olum kwam ai fo ma fo ko se ka wa ar kero ka muri ai o isi pesa o kia ko ngumar fa ko fa ngi ba o isi ngo fia awa o isi ngo ka mun mu fa ka kal ya o mang e o ma o fa le ba be ngamari menga kupur nga ka unga dunga ko e e fica renga maso e le ko Yesu o ngana ke la o le ringa le nga sa fa kala inga mai sa wa le alo le tu o ngo wa pa fa ki a venga no kala fa ko le fa Pole me i ka whao fia le nganga o le mena tupu i le kaimiringa, i le kaimio le sāpari e kaimini, i le ea sa whai. Me whunga le nga manga, ia la lut kai au pōa, a wale ngā o ngā tia la wala, ai o kaiminga i mwhainga, whaasang konguru ko mawhawha. O ke ovo whai au se si fia makamaka ngā ke whunga le alu por se si o babeau o la e nganga o mkaka, le usu pese, kakalo masangi o le, ala lo poliset kaiminga yo ke fa se le fa makamaka masabali ile fo langa ya makamaka la sabat al taimio taya po ole malu mar kaimio ole tafawata taya pe kemi kunganga le nga po masoele di po ngale fatino ngo longa mali ai ole si la be ile ai se fa no le mama tawa o ila toele ato tol malos e fa kali e kula ko i me tau no mai ile sa valinga male alo ko seria
fai fantasi talo mal familianga pole ala vai silfieli ya mangi sakala me kai ko fa kingo ngola sumari sumali mari ongo mari yesu ele mfen ko fe yesu ko nga sakala me ka ma lo fa fa leva o te loa o le usa ngo pakele ele se fa inga la ngol ben ka vai e fo ka ika maka o le fo ka sa nga luenga o me sa fatino mai nga vai kai vilang o le karesia ele pe fulanga ko aya ku ya ku ura fa foi saulinga fa pena fa va vale ka va pe saulinga aya ke o voi a vai al belinga sa o ka de sia mo fa vai ne o aso i fa pe ele se me la ku wa se va ngana ka nga ka ya lu pe la sa ngo pa ke ele o ango aya la lu e va ele o ye se fa ku inga ia nga kari konguinga le sa vale o yesu yo popoanga ia masona foi manuia ile nu ole aku aya kai ia wa ka kilo la wo mai ngi vai ka ia pe wo ka le foi nga me wo ka le foi posesio mai me au mai kai mia ko aka sau ka nga luenga o ka se manga ia io o foi posesio me nga la ka nga le ka o le fanga ale paka o yo inga le fanga sa wo ba ko posesio sa o le fanga kai e ka mai i farse la ma ko sa balinga ia o i kua sau ki a vea kau mai ia maile sale au mua. A fo kau o ngā vai kai mi a le whakua kua tangata i ngā vai kau. O le mea fo ngā ka kau wha maa losi pele karesia. Ia whai pere whaatutuanga wai le aia sisi e karesia. Ke le anga au penga i tā pena i leo le whaatutua kangaka. Ma sa uni ai mo le ali i au wārta i tonunga. O le kako e karesia. E le pe o ngā isi e karesia e kasia le mea unga a kako. Tele ia vaenga ka penga i loa whaatutua tangata. Ia e mai so vai tau whapene e karesia i ona sau. Man whaangan. Ia ole e te silfia fo i la bea. O le tangata la. O le malae pito sili lea me tāua o so se sauninga me so se me whaifa. O le tangata. O temina. Sa le malosi fa. Sa wao, le waina. Le vela pi o le temina le ta. Ia. O le tangata la a whai wana. E le whapea le la longa le kangaka pe ala kiki e tāua. A whai a e tāua ia. O whea ko i ngā mamao e tāua. O le ale to i ngā taimi e tāua. Ai a pe o le mamao po le latiti ia te au e le a whai. Ai i e whatino se vaenga. O puapua ngā, sabalima o puapua ngā. E le tāua la i e tāua. O ala ngai. O le a fo i le mamao. Ai a ua sabalivali a o ke Eva. O le menga la i e lo. Ai po le a le mamao ai whai e iai a tolo u loto le sauninga o te talitonu o popwewhe. Ai nga whapele mawhaki o le. Ia, o te langona. Pe o la ule antali la mea. Ta ua tele la mon. O le ale mea. No no inga. A whai o ta pena le o staulanga ia malana me tanga luenga. E mamao. E mangali. A whai e ta pena le whai pe au malana au whai ngā luenga malana me tanga luenga. E pupu uri tātou savalinga. Io. Lea pe anu whai atu. Pe pupu pe uni. E fua i le mea o iailo. A le maua i lo loto le tāua. Ma ngoto le anganga o le sauninga i ante o. Ia, ele e se ama. Paro, parte. O le tāua fo i o le mamao. Te o ala korusele kala noa to e mato. E sau le ala korusele a olte. E todo tuli ia tui si a inga makisanga te au tawhalewa. Whatutu o tangata. Ia. Ia, e makuatu le skava le fa igonga koruse pe a o maiso. Ai se lai ua le lespereng le ali. Le tau te o mai le tu lai tolu le fia. Le fa pe mai o teng tonu le na maliwo Yesu. Ai se lai e fa le
le alo ko lu sel kaya o le ka mai fam malu mali ko ale ka ko ke wal kaya ko sama lo yang pasti de o le fai fe awa le va o ke besiri kia ko ngora kilo yo ale ko ngor tusia e bungeria yo me tu tono le la popo nga mali wa Yesu ai fai kau fo la le alo fai kau ngoi kau e mowange o le kula ko le uri ku kongo le langa makaya mali ulo le kula ko kongo kusia o le kemira mali wa Yesu le fa pe papa fai kiri ko ki mo ma wa ele e ya masifu fu ba ya ka ka se au fa ngi ku ki mo la so ma po ya ai pe o le kongo le male au ngale kalesia o le tula le o le so for le mali ai o la ua ia whatuatua ma la ua o mai kau sanga umau ke le o ke mai kau ale ia le tau ia so wharai le maliwa e kimu ale o uria e kimu ale kai mile maliwa Yesu ale kimu ia pe wha po uli fo le kai no e se a ka angar kau la so wharai le maliwa le wha mamalu wai le o ke sianga o lalulangi le tu malole le alo le tu o se me mawa le pe o lo wa fa ko ka ka ya ile mongi o men ku puli so i fo le tu ai longa e o fa ku le fiko fikale long wrestling or koi le wa ve masanga ku fo i o ngo long fa ko ngali di ma fiko fika sa lo wa fa la ka ma di wa ka ko mo ile le va inga nga ya Yesu il ngaka pe o le fam chalanga ngol ke mi ko ngule o le asonga le nga fa malu mala ngol kalesi ngamali wa Yesu ya le la o ka ko wa me la usaba ba dem ko mo ka ko fatino pe ma fa wa pe ke mi le mali Yesu me fa la nga ya le nga yel sa ni ngale kalesi ya la il fa lo ngol ko spai le ya ile un po alo le aso ele fai nga suisa kai ai la langi ako afai a ola e fai kula e mo ya kako ia o ko lu fo ya o am salo pe ko akanga o kasi ya kako por se furulu ia ai fa kadia kako si karko ele me fai ang fa pe fa kali se i karko lu lo malva ve fa ko kako fe fa kas ele ai la o la kako ke fai fa kasi ale ele kai mi ale kasi de ile lalo langi ato o le whaalolonga o koluse e la e ele i funga ma le whaalolonga ia ma whainka ko respect ma ka ko whaalolonga ia koluse pa ia o le whaalokanga o koluse moa e ngwhai a Yesu koluse moa wa ia tanga salenga i o uola i o le menga o ke e ka kaunga wali o langonga le mali o Yesu malongkolo se whakarikari e longa koe fio mai longa koe kuma o mea uma moa o ele Moses e mea uma e apea o whaso fo ele kaimi o ngo me foi la lenga kasi ar kaimi le ma whain sui ar kaimi e o le tāo tolu so se pule anga ma so se atunu o le lalulangi tālo tolu le uli whaatau nua ia ele whaalolonga o kuruse le whiasoninga o le ifo matatalo me o mai le fa pe foi langa kurus sa ninga o mai tonu o le upu fam talaina o le mentupu nas free ia se yo matemi o le o male la unga ma fam talai ia o le falo longo kurus ia pe o le faso a kulele ma fo anga ya le ngo markai mi le ke ka ufkara ia ma fisiri ye po le a kongol kai mi ia bangala e se kai mi e kisilo fie o le ki kau mai kau se la kai mi le ko mai le sao ni ya sa pro lo fio al fatua ke o lo tai tonu wa ye ile le tai au le sa wele ala kolsi pio se tatou tapena pendanga le a nga ile uli e fiso soani ai pua ngale ai tatou te le yo ile uli le sa mai pate ta lo le tolu mali pio sa una vai
Ia se tātou tāpenanga. Ia kukusa le tinga inga o Yesu. Tāpenanga ilonganga kulunga mali. Mali tinga inga o kanga kasoifua. E fai fu iso na ia sao mo le a. So na nganga pe o le ala le alinga sabavali le tai au. Alu le ala koluse usu pese. Ia ona olo lea malolo whaatali mo le uli. Taimi tonua. Ai pelo le nganga fo i le uli o tātou mali Yesu. Pio taua nga ka ilo se mamla mana whenga patele. O le mole meo le wa ngu umatangata le sa ningo le uti. Wa fo o le la tātou whaano no manu. O le la a maliu le li. Pio le ala fo nga e tātou sa ninga i le uli. E o atu loa i totonu. Alu roa po se si o patele mti akon. Le wa kulo whao i lungo. I lungo le altali. E le se pese. Pio o tāua, pio whaalo a longa ngama. Tanga pena penanga nā tātou. Ali tangata soifua, ka koki sosuangele. Vai o atu lo i tonu, a lopo se sio whao le spese. Ia e fuafua la taimi e toi tūla i ai. Ia nko a o loa lea, whaile te talo pāte. Ia so o loa ma singa ngā tama i upu. Ia e pe so o loa lea pa le whai kaungo le pāsi o le o le mariwo. Tala popo ngā leri. Ia ona wha solo toi lole, pio ni. Nei vaenga na e wako soka i ka mai vaenga leo le. Whawhongo i pātele. Tia kono. Tai lau whianga whalitoa. Laso whinngaro lau whianga tia kono. Lango laia ia, whaatulanga i. O le tolu, whaalolonga le koluse. Whaile pasio. O mea umai e whaile se kasio. Ile alo komisa. I tonu ma le pasi. E toi whaamatala au ili e lau tusi a rungiria mea le tu. A leo le a whaamatala au ili le taimi le pasi. Walanga ile mawhai e le whapea e tuu le whaitonga le pasi o langa o leo. Whai le via ku. Ni ai. E whai a le pasi o. E le mawhai ni tuu e whai tau langa le tala i puapua ngālo tātou. Ia. O whai lo leo kalu sanga whapi koa fu ia i e a fia uma e o le kalu sanga ngā lai kaloi lo ma oi i Iran o le fu i kaloi sanga o mana o ngā whapi toa o le kalesia i aso tele ia o le ala o le koluse la ia e pu lefa mai e pate le whai tai au le māneia e se fo le mana a o le o uria ia e le mfaina tu o le taimi e uma ona toi fai tau a toa le o le tala i puapu na au tato wali e tusa mo le moli mau o tusi e mangiria ia ona whaavau no leo le sa whaea e anga o le koluse o le aso lea tanto whaafitai e le koluse o le tato whao le tanga wa upuia le la ave le aso e mukua mawa e le whaea ea ma le whaatauanga e le ekalesia o le koluse o Yesu. Ia whamai ia o lea lea o ngā i ni koe o ngā ia lea o ngā ke polonga, ngā ke ki ngā ke mawhakia. Whawhenga a ele loa la me whaina amo le koluse pe o Yesu. O le awa whenga ka koukalia mawhitianga o le o langa leo o mea ka. O le isi o lana whaamama o venga. Mo tātou whao ngā le amo a Yesu, e amo i tātou mawhitia. I o ka wale a kia o leso. Malo whaafitai. E ei se tasi fo i o tamali i o le kalesia ua wala au i le tu a. A sa i whaamatala teimi nā o ngai i mea ia na whiawhio i Yesu. Ia. I ele pa i ia. Sa fai mai e alu le pasi e fai mai nana asai nene i utaia a Galileia ia ole moli mau a silisi e fai aso umalelo kolusei ia o tātou peina le siparai le wha mamanu i tātou i vai aso ia o le whangapu a moli mau na a siuso lea. E sa vali le ala o koluse i aso umai i o ele
ona tua le o ele o pa i na fia ma mako foi mele mako malanga nga fa makala ko walu nga Jerusalem ai fa mai le silo mo ko nga fa ngolong la pe apa ka ikaw Jerusalem ba nga le lang ya ria nga ia dia Jerusalem o isala ilo e che lo vuole fare tuo tamati ma solo ma ikaw Jerusalem ba nga le lang ya le nga ia io sao io ai o isala ilo Jerusalem e manko foi o laro como se ele fa kapula a pe fa o isi tangata isi pula nga ya lwa so balele o marfanga fulu aya o novena it's a devotion o le senga le safa mtala talu ele devotion male adoration for ka ko farong ir talo tausi le kasi ai e alanga fa tino o yaso ma ya ono o le mesa tu pu ale sango kiako o ko ngal men ko pu ile fo nga le fia o ai tulanga au le i sabali ai ma fia au ai ma fia mo le pa ia angoles o le fa marolonga ma le pa mai o le li o la ia le tulanga sabali e kulanga au o le ko feo o ingu ba ile ko au le alo le tulanga fio mai fa tine me la fia e fia sa ilia tanga te fia o sa ba bari ma kulanga au le li muri ili menga so i fo ai le tua i lalu nge pe ole nga so uma o le vabe ma no fa ia ona le fia nga pa tele ya wala le salu o ya la wa fia pa tele o la o si le misa a lo fia nga jako o la so la ngona la so fa do ngol te le na tu le ese va ese ona o tele ton o mo se abanoa o te mata i le mea na whai ere ngā luenga Jesu. I no fuanga na whai aia na la unga i runga le maunga. I mea na whiawhio i ai, o le mea na whai ele. Le tali suanga muri ma le whaatuunga le Eucharistia, le a whiawhia pito lunga i le pō, le whaatino nei e tātou le a stofu pa ia. E matautia la ngona ole. Le alvola na i le tangata ia whaatuatua e umalama le seta e lua kwa le sfala le fa awa na ia ala le kolusi i le fa sa se sina me langa ma le mana ia le ole kalesi e te sa loto o i ton walanga me ale te fa tuai ese ole kalesi katoliko ole mele ta ole mar i lo te lunga langa e fio ai Yesu le aso uma mutani ese la ta pe isi falsa o fale lotu po la alta una nato ui o le malu e a fio ai Yesu e te lua tua la e fatani mele la e silsila la e so forma e fia fa longo po la sa utala no la se maftianga o e la tumo pia e fa tu ma e te ton mele ole se senga na ala na o la ngona tu sa la ofisi na la mo walu le no pa ia o ni la na fio Yesu o ina wa fa mkala o mala ma study tu a kaiti na fia be ia mato e fa matala o mato tonga o mea na fio Yesu o sa mkalilaia e foi lei ale ka o lei a pequeno ele soma e ale fala inge que ela qua fa makala mai ya wa ka ma foli lei a volema va ku la foli pena la fa ya qua e a foli a sale fa ilo ka lo ile ko le fa ku mai le fa matalanga o ta ma fa tu fo ila lei ani o que le fa makala ku po la lei nge pe o to fo lei ale e ka ua o lei a pete li anga ka wali anga ngal sam kalile na ka sa meli e ma ko ia fa fema le ai Ele le anga ya ele le ga to le na ngai ki mo ngai lo se ile ole e wa o isi e o lo fanu e pa ia me sa fa fio ai le tu e no na lo o isi o kan fi pa
i whaakusa ma mea sa whaatino ai ma soifua le rifa. O si sa wa i fo le ma kisi parapala ma. So ngi ai ma. Lau whango pa ia le alanga e ling Holy Land. Ia o whailongo o mga kanga ka whakokua o la makua whiwa aiki ngoa i mea soifua le whaola. Mea mwhapenga. Ane te ua ngalo ia te awele i umatatu po ka mea o la sane i o le lateral. O la sa foi whaanga i langu rosi i lang pini. E babae ai foi o so se o se ngoa wha laka mainga wha sa moa i kau break kai le refreshing le kai mea whaanga food. O le upunga e le le foi whaanga le te bitu. Ia e whaanga foi le whaanga food. Ai o le lang piniki. O le whailonga ma le winga le upunga le terrero le salea o le rejoice. Ia, le foi whaanga le te bit o i le whangafu. Le whaama maru le ala safane o le whangafu. Ia le upule ma le winga le salea no nanga rejoice. Ia, ma le o whai misa lampiniki. Ia, kalua. Wa le koe vaingi of pingiki whai misa tato nei. Ia, o si tūranga po le bebela, po le afo. Ia, o le mea le o i ke le whalasai le kasi se misa ia o po le ma whaasolo aku ma ruakua la kua le whalasai ai wa o fuale la e le whai misa la ngubi o le ai o la sa nei e wha mamalua le sa le o le letere le tare e po la ia o le whalatine o le winga o rejoice fia o le olu e ka ola o ke whaingoa ngau ia ba bai foi o le whangafuru ia vai kaimi le wa afa ia le langa ia ku mo le anticipation o le whamarungo poponga mali umatoto Yesu le ukako ngakong le mule koe marsiang Malo whaatai. O le pokala me tastopa ia le o whailo mai salpo se sio mai mapunga le a e o mai luma. O whea maka mai po se sio a mai. Ia te siri fia fo o mai le o le fio anga. O le tama aina mauna aina o le fio anga aina a mele e mamalua o te leilo i te mine o le ale mea sama sania e ta ia o te loa o tonga o le ai e tau whai ai whaatino ai eo langa o le popua ngā o le tupu Malo whaatai ia Salua ia una tato taini salo vaenga mo dia le lo fe un pate ona on nei vai tau le tel le me ia tu po le mi keu sui le lang e o i pese ai pe vaenga le fa ma fa mai pe la e o le spray o le mer fala inga le manufas ona o aso ia i la kai fa ia i kai me ma ko ia i sa ba e wa ku ai les palai les ko ngai ko kan lai les sa al pe mi o ko vai ko kala e si fala in les tona ai ia o tu o se me le o tal fe ngai vai ngale pe tu la na kai ai langa e ku so le fala inga pe fa malu les free tau ma fai manfas e pe fa maluai o le tōtele la o ki kari kumo vai mo loa tanga tōle o le sivanga o makumkanga e le o ka mamawhanga le e le ngia mali e whangfuru atoa e amu ia foi la ko whainga wha sa kaulo ngā me o kui ngā kau mafol manawa kulo le la wat ai o pe ala sfrei le fa maluai o le asfale le pa ia po le asfale le mali Yesu e mafua ngaba ai a mesala pe enkarango fo ele skako fa pokala momo o talua ia ole au matu no fale e maumia se tau mafaite mi uma mese foala au pe fa pe nga sengas ele mfailanga va ia pe fa ka e o fa na ulai ele fain e ka wanga fa ka meki ma kulo fa fonga ia ai o me umanga e fitutuna ia matotu la fonu e kaunga whaanga e le whapeo le asai te kia a o ka koula ma lo si tulo ia ia lo tato whatutu e whatino ni sio bang ia uia ia wala uma e whatino ia me ua whaanga tatia le ala fua le kalesi e sabadi e mo nei vai tau sanga tau o whangfu
So o le vaso ni tēnei tūlo whai whamakarasai e le se tasi fo le mātum tanga lungo wa amia fo le tua whamanuia le tua le ainga. Tau si e moson no fuanga mau le lang. I whape whamawhanga i si tinami sian whana o lo whakau koria pēr tina i mau tanga sangas. Sa le vaso lan tēnei, sa kamawhai e tū la stona i ono o tau mafu. Ya talu ai ona ye ina isi ya fo I uso ole o puya ingo si tama fo I bala viele tu e esele la tu tapo ya la ngai fenga tanga ku la skonga o la kosapa ia le ko fu ngai do mala ku mai do lu ia al mela lenga ka fatite o mo mio ka mafukanga mio mangfasi ia le ngai o anga sot ia au fa o le fainga e longo fia mo le kakorikori uri ai mau e po le are kero ka mafa e kore loko e le kai ka mo fia ia ngale mo mai ave ku fa kwa oi alo lenga fa karikalia si ka su lo le povo ko kali su ia o mela tu e nga fa manga kwa I ka ko le fa lo alongia pe ia le asfredi pa ia ya malafo itu le vai la tota po ngo ka ko nga ko sin fia fala nga nge la fa nga fa na la ti ya ma le no fo ma tu la no fale ma e nga sengas ta to lo malos mo fa nga ko ka fala ai mali malongo ye ke funga la au manga me sa fa lo ye pe ma e le fa ni ke mo ai wo ke lo va o la me mo ringa le una o musuala o te manau o lai mafikia le ai e au kere mangau e fai se kala posisia me no karia pe marfalo ya o ngapawanga ai langu fai ai o fengi ula ya o le falo alo male manato le ai nga ile le tawo misaile foi te mol moringa mol fai fe au mo karia inga le ya nga o male o la ko fa ula ile sitina mloko mafikia kai mol file mu le awala o le fa ya fo ya ke ia ma fa ma fon fananga kasinga wala me fa ka ko fa kingo ia le fa ma fon fananga ya ingo le ma fa kia ngol wala pa ya le tu ali fa pe o se ke le ya inga le me ya tau ia kali pe le fa lolo ai ya wala ma tu ma nga fo ma fa ka ko fa tino ai le mo mo le ko fa ma fa nganga ma fa mai singa pe la le tano tu la ngol fa la inga wa fa la inga ma ko ma ke fungala o ma ula ma me ya ai kan fa ya mo se wala fa lo ai mo makulanga o malo e ke meu o sa ninga le kalesia me se for vai tempo le ka usanga o fa ya no e no le va ngale le sa no ia o ko mangu fo yo le me fa la ina e lo fo e fo isia inga e fa mela to la stona te tala fa la inga le man fas ia o isi fo o tangata ia e ku wa ila sa to tu pe le se senga na ia ka ki kilo fo ia e ta wa me uma no la to fo te to lunga wa e se fo ia ka ko ie tu pe ia le ava no fo ile mo le la fo fia la to mo la to te to lunga wa ia te me fa la ia la u ma la ma o me ale ka de sia ia e tu ma wa fa va e sui fai pe volan sa no patele me ula ya swa pe nei ma teu ma ya sa o le langa ye si case se fa pe tupu ai le ma faina tato songa so sofa tu le ainga ai tu o pe faina la to fia ma le mela ma na o ma le anga le ma le alo lofa il fai fe au ia ma le kale si ai me se vo ma na o pe la to fai se ta la to faina nga taulanga pe la o meio maliu ma me fa penga fai puiponga ia a uma foi ale taimi leo la to o la o sa uni ta pena la to ta ia o ko ya bese ile mo foi le pon sa no pa tele a wa ia ke se va penga e o mai nei tangata ia ai le mo fai foi ko fa e au ko fai una sa me nga ke mingi e le mo fai ka ko so nga fai fa pe tangata ta tu talia le ava no mal fa alo le o fai le taimi o lai fai e le mo tato ai fai mo le tua fai manuia vai ngata ua le lo vai ia man fa lo alo ta tai ia
o te noa a whai au e whisau no. Ia e wha maru anu e sui, la wha au au lau tau no. Pea tātou tue fwoi man vā spau. O le tātou po kalamene na mō le nei aso, ma le nei vā yaso. Whaafitai te le lava I lau mai mo mai. Whaafitai fwoi le whionga patele, le whionga whatua, e masi fwoi le whionga te akono e uia I na mamau. Ia e tau mwhai mai lava o no le wala wina. Ai iei tai tununga, la tātou toi whai roi le vai aso fōu, wha au tātou po kalamene nei tupu ro wha tua o le tau longolongo. Manuia toi inga le so fua.